Үттөгүнен эйини кытта саз бери. Сунтар, ах, анар, сайын. Сайын болла, сыннялан сағаланна өрүр дәте. Онна лағырдан сағаланалар. Мен дебют лағырға сылдымын. Онтон мен кемпендайге барабын. Онтон мен вместе весело шагать тен лагырга хаджабын. Мен смайлга хаджабын. Саз берини кытта бирге болын. Сунтар, ах, анар, сайын. Дебют лағырдан әғаддам. Әхелгі салтан бәйге өрәққа кетер таңас бұд. Сақалы мағоннақ бір кәлім болар. Сунтар алын қойды тұтын оғылары бола бұд. Ол тонан сәргерек қатты. Альберт Иванович школьный форма бұд сақалы мағоннақ болар хүде. Ол қайдағай? Чай өтекіннен анысқы өрәқылықтан тоқ бар, ұлыс бұтылар оғылар бары Бука бары школьный формалах болот, билигин бар ди барларга айтак. Эрери болланы каса школа ярасарас, онтан болланы биги быйылгаттан болланы хана мыт эти проект жигина толкуйда мытыратта. Оны улугунан бука бары болла бир формалах болот. Окток сунню ига школьная форма туйгун ден телтене бубупут жуксы корка, оны болла кинилер bir dizaynerın tabii bu ulus patağa bağlanan Anatoliy Vasilievич'nin kören barımı tamamı herge bipit. Onun öngörüm bollarına malatın hoskene kanada demeti nerdetten bu onunla tuğa materyala bollarına meyotun üçüye bollarına tuğdu katışkalan mat kaçtığını bolların kurduğun demet kastadan olurlar buput onunca Oto mana körbük öpödi, mana hindi boça targattı bıt, oskolarga dağını ötüröpitlerine dağını gıtalatı bıt. Onu bu barın tepidim kurduk öngörüm bollarına bu körüttönler haydak buluktağı bu toğu bandık öngörülü bitten bana huruldu bud. Körügü kurduk bola bu mandık, şu batı bu oto hakalı stilde aktanastar bolan tastılar. Onu hem şöyle bola bu töspütör bolana ulus bud emblemete olar haccar. Bütün uluğundan bir formandan tangını buttıracan Kanada Respublika huk. Onu bolan bu mandık epetnesteh tu katlılarga intereken kaleni klaslı getirmeye hem össe bir de maktanadı. Şonda bolana Bağırabı nehiyekha ütü hınyalanı, onu toqpar hıntar olun yönetçilerge remi konyakulgutorna ha çöydü hınyanı. Archibald Stepanov den күндәй сулуын билағатта, соқта, ол сәлбәға көтіп бідеу кетті. Олықтақ сулуы кітары білсең. Эгиндигитигер Арчибаль Степанов. Кини бүгүн күндәйini бардын кериен келен хассыр даңы ахалыгын. Үт аннын ihe турын көрөгөт. Оны аттыга таварыстыра ыттар элбәхтер. Жабы курдук кини күндәй бар соқ солуха болар. Арчибаль үт аннын иhen олус тотон тойоногоду болла. Кинини бу курдук үт сыгын ләйттере мелжи күндүлүү көрсөллөр. Арчибаль ден билерки хебип ба. Аха, жекелер манна кахайкатын кытары. Иллере конон бага хакелен үккә успейдән ютылбатактара. Олихен үте хуак болан шумна манна бүтен баны түңнәр көтән. Hıssıbat kay kadın atay. İhtiya ona halkta bola bir davar behla. Jelene krittir ıttana kumjanda hırıgen. Эссеге. Hırıla hıvinya. Тойон тотто да кайкатын Ольганы батыган жетин декке аян тутар. Бүгүн аргыстахар жона элбэх того детерген кени олоқтоқ сулус. Онна күнде тоқанон. Бек кабыз битке. Айын келбите чуйду. Булырым бу ыттар гыттайылабыта. Онтан быйыл котоңго туттак битти. Ханан күн элиттер бетон. Онтан ынактар бу барандар билген. Билхасыттар хал хайыртактар эди. Баллан турбуттара. Бирим буттарын кеттеми хеджар. Мениктир били көрөн өрөр бу. Тем бир огоо кинемен. Ыттарын били хүтерем эрбагар бетонан тугатын жаман меникте хүрдө бол. Саян жетин карамайын курутун биченнен маанылыр. Утуян турдагына нехеле костун оню күлейди барыктыра. Мигин нин оню варачы. Таварстар буна кытта. Оны кини күнгө элбакпагына ахыр хам хабилер ахыла печенне. Арчибаль сатыры олус элбак, уңа қаңас көрөр, үйердағына үнкүйлүр, куттатағына сахар, кыырдағына ығында кебейен сөп. Олоннук житті өйді қармай. Арчибаль Степанов күндейіне қарды қама сылжан, аны бұл күндерге қояр сетімінен звезда болан ұйры кәңәді. Тускулана Горохова Кабельян Ордами Сергеев, Сақа телевизионте Сунтар.
Быйылгы ыһакка бийкен туттар хомусчуппут Ильяна Кривошапкина жүрияны кыттар. Ол онна ыһа харыллыытыгар хомуһунан ырастыныхпыт. Бу күннерге кини үерек берди. Üere atılı tümüktenler, sayıngı lağırdır sağlınlılar, Suntar uluğun ürdünen onaltta lağır ileliyağa. Manna köz üstten taqsı oğu kabulluyağa, ol tuğunan tuskulana belemler süzretigar körüyoğun. Оғожон күйек үйнайыны өлгөмлік үйнәрі сылақ 2 теплиценнен көһө сылжан үлелейлер. Сарсырдыттан кеәңе дері уы кутан кыллары көрін улахан көмі болалар. Хасырда тағысанартан кәләбет, аныманы үлелейт, бүгін қартосканы куладыд. Көтөлдөрө хатабыт, кроликтер көрөбүт. Үйнәрелер бітер өлбек уғыдауд, онна үйнәрелер өлбек оғырсуылар, перестер еген, помидордар. Агра қайысқалақ 2 нөмірді оскола оғожуны үләғі сығырын итер. Бұйылғы лағырға экзотическі оғыру атағын олардың қолын олар. Бәхес жептерден болар, оғылар тоқтаулы оғылелейлер. Пришкольный участок көрілер, қортоскаға хыз оттулар, оны тағанан фермалақ бұд, тыннақ мұнық бұтыр кыллар бұтын иті біт ағата бұд. Жебіт тағығар бар үлі біттен өмір үтәммет, беге Ленин бұлысы тұғар озеленение үлелейіқтақ, хебекке олар дағын көрілелейіқтақ бұд. Бұл Сунтар луғар 5 айғар 16 лағыр үлелеға. Онкурдук барда 405 оғы ахваттаныға, онна ораты лағыр ден ота бейеқа көкейдағы лағыр күрдук, үсте лағыра білінне. Онна МЧС, полиция, сәсітіняқты үлелеға. Владимир Павлов атынан Сунтар алын сүйоғыз қолытығыр месте весело шагаттен лағыр үлетін сағалады. Команда боллан оғылар этқанеттінен хайдалар, хатта ахылыгынан качаллар, оннан культурный, спортивный мероприятияларга кытталлар. Саңа сағаламытлағырға түрдон оғысылжар. Бүкіннер ұсталарғар кендері араз жарықтар, тәрәхінлер күйтелілер. Бу бастыгы қонук бұд, онна манна боллағына туғынар бұттен, мәч көняу бұд, олаттар кыттауыныз бұтуын мен онна ахау бұд, меніс біппет. Сайын ұстада лағыр көметінен әлбі оғысайдар. Тускулана Горохова Кабелиана Дамир Сергеев, Сақатырменті Сунтар. Тәннәкке хайлығыттан ағарда. Хайлыққа баннык, отта? Хайлыққа баннык, оғалар кәлік. Онно, хайлыққа кәлің доғыттар. Ағаңа тәңәті кіргіттар үте күнінен. Тақта, одай. Күп-күрі чағына қолар еме. Әлбәқтәді. Сыртты қарсы күндейі әдер. Үде күнінен оғы бөғыты. Үлі бөғыты. Бірбей Полина. Аха. Аппарат кәтәдәчу маманы кәттары. Ана күрен ағалауын. Лайын жабы күрдік. Бүгіннерге Сунтарға турсун туристический слеттірілер. Арас улустан ағығантан тақса үтчат кәлін күттіғіні ұлар. Оны тағынан ұғық түйілге тігер суботынық тәриян өрттілер. Бұл үтчат дисана кірәхәк төт оқтауынан кәлділер бүгін ұнтарбыт нәхелегер арас үләні үтіқтірі. Ол күрдік хасыныттан ағылан нәхелектері кәдейектірі. Уаннаңылар туризмға, бастығы республиканская үтчат туризмға турсынға күттіқтірі. Бұқа бар күтін, оның қодай күті Сунтардың
молодежь Нисан на заповеду ден. Ауганаас болан келди эдерчаттар. Беха бу сахават серен арас улустарыттан барыттан баллар. Биһиги бүгүн турду тура ол ахамбалан манна бу сунтар олон ходой дута болар ыктыр сиригер келемит алгыс иңерина тария арасты жабыт пырыпка мастерите то олоро трибунатын кыргытар краскалы жаллар инде куду. Хунтарды бе алыш үдү көрүстүлөр. Дүржүнө байтык, ошобат олортулар, аттылар. Опсенан шөбай дынох улустен бәм ханатын. Мен бәм бу хунта мен бәм долбакка адбаха хунтарга бастыгын жар. Кать, привет! Смотри! Камера зачетная, разрешение 4К. Так что я подготовился снимать наш суперблог. Про что будем снимать? Самое классное – это приколы. Я тут немного посидел дома, набросал несколько вайнов. Ералаш Россия кен туттута. Билягет сунтартан үсте агай ухуллубут ого бар. Кинеаты Давид Зорин. Давид, как ты попал в Ералаш? О, это начиналось очень давно. Начиналось это с детского конкурса «Я исследователь». Тогда я учился в начальной школе. Я шел по площади в Сочи, и меня заметили работники Ералаша. И они пригласили меня на кастинг. Но я подумал, почему бы и нет? Сходил, там было много детей, я рассказывал стих, рассказывал, что я боюсь, что мне нравится. Ну, в общем-то, обычный кастинг. И потом мне позвонили и сказали, что надо учиться в Москве 10 месяцев. Ну вот, из-за пандемии я учился дистанционно, и я отучился, и надо было пройти экзамен для того, чтобы попасть в главную роль. Я прошел экзамен, мне дали диплом, и я получил главную роль. Первая серия была такая. Я был репетитором со своей особенной методикой. Я вместо того, чтобы обучать детей, мотивировал их тем, что я играю, а вот если они сделают уроки, они тоже будут играть. Вторая серия была такая. Я блогер, и у меня есть подруга. Я сказал, у меня такая хорошая камера, 4К, вообще очень улетная. И вот, я рассказываю, что мы будем снимать, предлагаю идеи, а она говорит то, что на нас подписались классная руководительница и моя, и ее мама. И поэтому надо готовить борщ, либо же как решать уравнения с двумя неизвестными. И это меня очень сильно расстроило по сюжету. И третья серия была такая. Это мне особенно запомнилось. Москва-Сити, 50-й этаж, сверхскоростной лифт. Вид вообще зашибенный. И вот, сюжет был такой. Потом еще 345 упражнение, 346 и 347 А и Б. Вот, вроде все. Ага. Да не за что. Пока, Жан. Что, Жанка понравилась? Ага, вот только не знаю, как ей понравится. Вот ты, как Алисе понравился? О, смотри, самое главное правило – это красиво ухаживать. Вот она как бы на что-то намекнула, а ты тут как тут исполняешь все ее желания. Они такое ценят. Спасибо. Ну что, берегись, Жанка. Да я все сделаю, чтобы ты обратила на меня внимание. Жан, тебе пришли. Я в комнате. Да. Привет, Жан. Привет. Я тут хотел сказать. Да я понимаю, что ты хочешь сейчас сказать. Ну, понимаешь, мне нужно... Больше ни слова. Я понял все намеки. Жан. Держи. Спасибо, мне так приятно. Но я хотела сказать, что мне нужно... Понятно. Понес не то. Один момент. Мои любимые.
Саш, это так мило с твоей стороны. Но я хотела сказать, что мне нужно... Ни слова больше. Сейчас все будет. Театр. Премьера. Саш, это очень мило с твоей стороны. Но я не могу пойти в театр. Понимаешь, мне нужно... Да что еще тебе нужно? Время для самоанализа. Его-то в каком магазине покупать? Давид, какая у тебя мечта? Дальнейшие планы есть? Конечно. Моя мечта – это сняться в кино. Ну, это первая мечта. А вторая мечта более крупная. Это сняться в Голливуде. Мне это очень сильно нравится. Смотрите САС. Джети курдук серге холы кытта билистевет. Всем пока! Көрүңөрө, бу библиотека быйык айкан кенигелери, онтон хамай кыралара Зверев кенигете. Бу книге алты тылынан тылбастаммыт. Бу книге онна атын книгелер тустарынан Мария Алексеева капсиягар. Кинигени сөбүлен таптана агачылар. Бу библиотека бытыгар жогус кыра кинигелер эмие баалар сөп. Бу кыра жогус кинигелер биги фонда бытыгар хедак кинигелерге кирер. Хеп көрөргүт курдук бу сака литературатын көмүс кылата ден сериянан таксыбыт сака народный суруятчыларын классик суруятчыларын айымнелара кийдилер. Бу маннык кинеге үшүгө ден аяңга хаджан сепке окта хаджан агарга сүрдәкта быгастак. Хеп манисерге биги бир дөйдулактар бит народный суруятчылар бит Леонид Андреевич Попов, онна Наталья Михайлова сая кинегелere баалар. Хеп манисерге үтү жөрө күннөр түстәчилерге ме уру алгыстара, огого чакка аналлах алгыстар, ыгы алгыстара, онна үтөнү түстүр, үйөрүнү сагар кинигелер эме хүрдәк табгастактар, жон улурсанагар. Хеп онтон бу эги илиги тигер тутан турар. Кинигагат Сергей Афанасьевич Зверев кылола төрөбүтө сүйсылгар аналлах, улуу Москва тухунан тоюга алтатылынан тылбастанан тагыста. Онтон бу кинигелер кәмейдере икки списка хоропкатын туппутсага кәмейдәктер. Онон биле сепке уктаһаджан аяңга айылга таксанагарга сүрдәкте быгастах. Түгенен туханан агачылар бүтүн маннык жогус кинигелер оларсан агың денеме сүбелибин. Эпекинен сунтарга огымыскынын күнөн берке бер. Араз бул хаккалар били харандан. Onu bardым кере баракка. Эги библиотеканы тилгеде була. Маннара викториналар табырын тайсахына, ыстаңалахан ойняхын балыктахын, арас ойны барда бар, бие хакелең. Онтан сарданылар көпкөрө оголорго анньолары эми белемнай биттер. Бул терен көрөккө. Ото окумс күнүнөн хунтар урмак тапмарлага делиби. Ото брахника гату китемия кеттахажа бутук бутуктада демит лашат катерики онон огадап нахан тире эдген келелер түһеллер киртери түһеллер ono odorga hanga hüram bolar. Ona tümna hastaq bu tüyor gelelер işte bu yaşlı görürler.
Ondan yürgün uyan laboratoriya deriyor. Лимонная кислота. Мен кандидат полициялар, ондай мүчөстөр өлөлөрүн сырдаталар. Бүгүн оларга демонстрация оружия көрдөрө калдыбыт. Боевой саларбыт, пистолетбыт, бронежилет, каска бар, дорожный патрульная служба чемоданчига бар, онда бар. Нападут араха, антононна, концерт болады. Бүгін оғылар бранниктара. Әйге нетігер веселые старты. Антон манна тоба танылар. Манна чобурашка оңроллор эбит. Чебурашка. Привет, Чияна. Привет. Мама, Чияна. Шан, оғыз егер келетін тұтындар, біліміне білауат иіләшілерін, толығылар веселая полька үйі, Саячы Попова Наталья Олеговна. Ведущий диджей. О, көміскенің күнінен әғатты!
15 ыгык тен үнкү да? Ыры да? Молодец. Жотори пыпытнан быкенсеттен те хастынан тураны. Нахасе концерти ханывы, рогалар концерттары бу. Алар ведущий береме рогалар. Өрөкөтө гөлүләхти? Bu günlerge Dворец спорта 50 лет победы деген аттақ спорт комплекска боксы көрік дейді бұл. Бұл спартакиадаға хунтар ұлуыттан опсайға 11 оғытыр біді. Ол онтон 15 боксердар. Среднеколымский УЛУС возглавляет команду Бережнюк Дмитрий Дмитриевич, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы города Среднеколымск. Приветствуем команду Сунтарского УЛУСа. Возглавляет команду Яковлева Светлана Николаевна, ведущий специалист управления образования Сунтарского УЛУСа. Аркадий Денов, Кисарев, менеджер. Он так должен настроить дорожей. Sütülen sirastan bardın kayın. Ondan sana ne bilin? Bu sayın umulatık astın. Eğitini kıta sağ deri. Sultan